Jangan jadikan kerja Islam yang sebagaimana dilaksanakan pada saat itu. Yang kami hormati ketiga desa air siram, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Seraya marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta yang telah menjadikan manusia marilah kita bersyukur dan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah merupakan pola pikir umat manusia Alah, wartawannya wartawannya
Allah